ngibingelela omama bonke, ngibingelela omkhulu abasha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyaxolisa mphathi ofele, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ubushilo umuntu wazindela nje. Haleluya, umbekezelele. Ngoba bakubhalisa bonke ngila iwashbank njengamanje. Ngoba ngani wahlangabezana nomusa kaJesu ngelila. Angisho ukuthi beminyaka kodwa babo-1989 endaweni yaseNquthu ngasesandla ngezelini lapho okwenzeka inhlekelele. Khona omunye wathi lokho kwenzeka kuwe nami kwenzeka kimi. Haleluya. Kwakufakazwa nje wathi hayi lokho okwenzeka kuwe nami kwenzeka kimi. Haleluya. Ukuthi lokho kwenzeka kuSawuli kuPawulu esewuSawuli. Haleluya. Lokho kwenza kwesifazane eya emfuleni ethi nje jasiyokwenza ama-appointment ngesikhathi esithile naye ehambela azi ukuthi ngalesi sikhathi hayi ngizokwazi ukuthi kwase ehlangana nesimanga sasezulwini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo just nje ngomusa wakhe ukuthi thina ngabe singabantu asebangcwatshwa kwaze kwakhohlakala kwaze yabona nje kwavela kwabaflet ngekubona amathuna asemadrobheni ukuthi alungiswa ngendlela ukuthi uvele ubone kuflet ubone nje just ngendlela ekwenziwe ngakuthi oyi2 ukuthi hayi engathi ngabe kade zahamba. Kodwa siyabonga umusa kaNkulunkulu bathandekayo. Yayingakabikho nengculazi kulezo sikhathi cishe ngekhathi zethu sagijima imijolo kusho ukuthi kube kuthiwa umuntu yabona uJesu akafikanga then ngakade umuntu alanga ngoba nganguhlobo lomuntu cishe ngo-1989 ngale kwacishe lapho olwalungedlulwa iskate. Haleluya. Kodwa kwathi mangihlangana noJesu bathandekayo then lwaqina ukhalo ngezansi. Amazi umuntu wesifazane ngaphandle kankosikazi wami engashada naye ngo-1996. Haleluya. Ngibonga uJesu ke bazalwane owangigcina wangilondoloza wagcina ukuphila kwami. Haleluya. Ngumfana ngisemusha nje then ke ngase ngangena embuthweni wamaphoyisa ngaba yiphoyisa then ke sengiphumile manje. Wangigcina uJesu nakhona lapho. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. Angizile uzoshumayela angizile ukuthi kodwa bazalwane bekunezwi ngiyaphendula lapha enhlizweni yami angilazi ukuthi likuphi. Kodwa likhuluma cishe ngokuhlala nomzalwane aze akheke. Uhlale nomzalwane loyo ongakhekile kodwa aze akheke aze abe better. Angazi ukuthi bazalwane ukhona lazizwe ngikhuluma kanjani. Likhona. Ngiyacela bazalwane ake nifundele just lelo lophuzana. Sengivule nje elinye elicishe liye ngakhona lithi zamela ukuthula nabo bonke. Ngoba ongenakho ukuthula ngeke ayibone inkosi. Kodwa akusilona leli elikhuluma ukuthi uhlale nomzalwane aze akheke. Kodwa ngalolu limi lolwanayo ezweni noma la trading elithi nama-flows ukuhlala naye. Romans 15 ngicela ukufundisa Romans chapter 15 bazalwane. Isihloko sakho abanamandla mabasize ababuthakathaka. Abanamandla abasiza ababuthakathaka. Mangathi nje bazalwane ke siphakamise izandla la abayizwe la abanamandla cishe ngaba yindlu yonke. Then bese lithi izwi lenkosi abasiza ababuthakathaka. Kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ababuthakathaka. Sifanele ukuthwala ababuthakathaka. Babangenamandla singazithokozisi thina. Singazithokozisi thina. Yilo nalowo kithi makathokozise umakhelwane. Singaziphileli thina. Angithi yabona uJesu bazalwane weza emhlabeni waba ngathini akaze la ukuzokhonza weza kwaba isikhonzi umuna loNkulunkulu phakathi kwakho
unalamandla bazalwane uyabeka phansi ukuphila kwakho ngenxa yabani. Nayo nje inkonzo bazalwane ukuthi sekushiswa kuhle ukuvutha. Angikhulumi kabazalwane. Is right on its part. Kodwa bazalwane ukuthi sekuvuthiwe uvutha unjalo right 100%. Kodwa wena thola abanye abakuthakathayo bekuphila kwakho phansi ukubeka phansi wena okwakuphila okuthwele yiloyo okude. Kungabi igugu, kungabi inzuzo semakhola uyabona ovuthayo kamnandi kahle kakhulu ofusha Israel. Kodwa ukuphila kwakhe akubekiwe phansi. Akakubeki phansi ukuthi kusizakala abanye abantu ngempilo yakhe. Bese kuthi uNkulunkulu ahlala nomuntu noma emile ekhuluma izinto ezizomsiza umuntu ngenxa ukuthi kune-presence kaNkulunkulu. Akheke umuntu abanamandla abasiza ababuthakathaka. How many abantu abasuke bebuthakathaka ehlelweni la sikhona makhuluma amazwe walinye phela ibandla likaJesu. Sangisho ngabe semabhenjini ngabe kuphi ungasinda nethambo lokuwena kanjani? Ungambula umnqunu bomfowenu kanjani? Elithi zonkosi singahluleli ungahlulela kanjani? Elithi zonkosi ungalahla kanjani? Ungalithi nawuhlulela utawuzohlulela mawulahla nawuzolahla. Yena umuntu uyibeka kwikhathagori uyichitha wena emsindisweni uyikhipha ngesana usungenile kodwa mawuhlulela uzokwahlulela uyibeka which is on the wrong side. Uma ulahla uzolahla angithi abantu kodwa lithi zonkosi abanamandla abasiza ababuthakathaka ngeke ukubona umshoko ukuthi siyanawe xa ezulwini. Awujabuli ngobuthakathaka bomfowethu. Awukwazi ukuhleka, akwazi ukujabula, akwazi ukukhululeka. Kodwa asibana lokho uyabona uJesu akazili ukuzokhonzwa kodwa wazi ukuzokhonza. Kodwa yena khona ngalena cishe kusambulo sengihlala phansi bazalwane elikhuluma khona lapha sekukhuluma kuthiwa uquqaba lwezilosi zegidigidi bese lisho futhi likhulume ngelokhuzana ngedalwa ezasekhona lapha yabona ebukhoneni bukaJesu ebukhoneni bukaNkulunkulu. Bese likhuluma nangamalunga ngaphakathi eduze kwesihlalo sobukhosi. Bese kukhulunywa ngendumiso sebedumisa ohlele esihlabeni. Kezwe kwalabantu elithi lokhosi idalwa ayithi amalunga athula imiqhele yayo ayibeka phansi. Then ke kwase kukhulunywa izwi lodwa yingilosi yidalwa amalunga athi kufanele wena wahlatshwa wabeka phansi ukuphila kwakho. Lithi ukumukela inkazimulo nodumo namandla nengcebo likubani lithi ufanele. So bazalwane thina izinto uNkulunkulu asenza ukuthi sibe izona akumele siyithwale. Angazi bazalwane noma siyithwale ngaphezulu kwabafowethu siyibone siyi-something siyibone sinama speciality asingasikhubi into yona uNkulunkulu akwenze kuyona kodwa ayingakubhubhisi kubulala. Abantu babulawa yilokho esemela kahle nothini sashaya izandla udumo lufike engaleni luvela abhujiswe udumo abhujiswe uNkulunkulu abhujiswe uNkulunkulu abhujiswe yipresence kaNkulunkulu ubemile edumisa kwavele kwehle ezinye izinto nezwi lenkosi yonke abhubhe. So manje ungathini into kaNkulunkulu inkulu kakhulu isimangalile. Kodwa bazalwane nangu Mose ngisakukhumbula ngiyayikhumbula nje bazalwane nangu Mose owaqala ubizo ungakabusisi isikhathi waze wasuka lapho waphulana owaseGibhithe ezama ukuhlela wase ethola ukuthi akaye kwidesert. Manje usaqoshwa isimo hamba waya kwidesert. Hayi ngibona ukuthi
futhi akathi wafunda edezeni akathi wafunda akathi wathotshiswa ngendlela eyiningi ngoba manje wathi masebule sehamba noThixo bobaba liyafakaza izwi lenkosi akekho mnene njengenkosi sinjani uba mnene uhamba noThixo uhamba noThixo uhamba noNkulunkulu usikhalisa inyembezi asikakwazi ukungakwazi ukuphila nawe noma nani bazalwane kodwa nihamba noThixo angishayi bazalwane kodwa ngiyayizwa lento engizama ukushoka noma ukhona just hlala nomzalwane Akheke Akheke phela nawe angabi izinto zami zithiwe bakumkhandele angabi izinto zami izinto zama-andaba ezingaphansi kwami fly phezulu kwami it doesn't matter kodwa kuyabiza nabazalwane kudinga ngiye kuloya muntu loya ngoba ngizile abantu ngiye kuloya muntu loya ngithi Nkosi mangimesaphile noma ngishazo ngenze whatsoever ngithi Jesu ngiza kuwena uyasomangala sifike ezobeni ngelinye siyomangala bazalwane uyofisa uthola umuntu obungamlindele ukuthi la awuyazi private yakhe nokulungisa kwakhe nenkosi abathi manje yasibonisa iselelesi sengihlala yasikhumbula iselelesi angithi neva manje yasiselelesi then was hanged sahangwa lapha sahangwa noJesu the last minute sathi uzumkhumbula who knows badingi sibe ngalokho ukuthi uyabona lokho bazalwane bala uba uNkulunkulu bazalwane mayethi athi ngimfumene wenhliziyo yakhe baningi angazi ngathini bazalwane uyabona malithi izinkosi lithi uma ningamukeli umbuso wezulu njengabantwana anisoze nangene yabona inkosi bazalwane siyathina sibe nenhliziyo zengane amen siyabuka bazalwane ngoba uJesu ayikho into engenzeki kodwa uma ubheka ukuthi ngibuka ukuthi mina sibuka nje ukuthi how few we are sisibancane kangakanani noma ngakuhlangana ngokukodwa yabona ngapha oma nodadewethu ngisona inhliziyo zabo ingathi mase lokho ngikhuluma kaJesu kodwa inhliziyo zabo besifazane ngathi zona ziya kubantwana abathi manje abantu ababuthakathaka semkhuluma mina ngokwemvelo ngicela ngizokala kahle bazalwane abantu abahlulwayo abantu manje abona abaphansi abona yonke so abantu abalalelayo then thina kakhulukazi lapha esithi ukuthi uba ngamabhokolo esithi yabona authority and so on then nenhliziyo yonke yabona then bese ziba hard singangeni noma sekuthiwa singene embusweni wezulu amen sibizelwe bazalwane sibe nenhliziyo eyifana nabantwana eyiphendukayo eyikhalayo ezimlandela ngoba ethi ubaba uNkulunkulu ethi ngimfumele inhliziyo yami uDavid yiba nenhliziyo ephesiwa ubaba uNkulunkulu ube ngowenhliziyo kaNkulunkulu elandela uNkulunkulu inhliziyo yabona inhliziyo enjalo yabona umbona umuntu uthule spiritual umuntu okhalayo umuntu uyabona so on inhliziyo esoft not a heart